Nona boy bangke Karbi Anglong ben West Karbi Anglong jat kapreka district fan parlu pon pe Dima Hasau punon Morigaon punon Nogao punon Jorhat punon Golaghat punon Baha Bisonat punon Latum Haron pon pe Karbi Anglong ben West Karbi Anglong an la songbong pen Dimasa tum hanta pipon la pen aku hala kini khasi tum hana sing khasi tum hana pipon la aron bane matum hanan pipon aprang si nang litum la press media korti tum han tong support nang litum han chop ha pen dak ni lilong ang ka hom report choropik lo apen nang paracetamol ni lihin pen so da tong support pen rat phan pachini la pu han lo chu ke dam tang 7th Army Chief Minister Assam Chief Minister dak Karbi Kurusar Charhepi pen danglok kaprek arlingamung tum han one time financial assistance suri cap la so pajir dolo pasi puthot hala swarni Chief Minister kache chaka teng pen amen kawe nang kheli dunde tum sita tong sekot pen nang litum amen alu nang pale non nili election aprang nang pidet popu kache chaka teng si bini lithot sita menili nang litum media hoi pen channel hoi pen raraphan pachini kuru kulagatum han pachini lahan lo non het jong ni tuma Dakar Benglong Autonomous Council ACM Dr. Tuluram Rong Hang niliphan nang pachini lo pinap arni Chief Minister Difuna Homri ji Chasemet pedali nang ka alangli nang ka Homri bangke dak Difu flyover nang kangpu cancer hospital nang kangpu council lake nang kangpu la pen swimming pool ang parata same krong pli mate 4 lane towar dak Difu pen ha university an la so towar sita nang kangpu phanalang liwang ji asila so program long amasi kadu we kurusar non la second phase juga damtang bang first phase lo non bang second phase lo la second phase long sita me suri kithom amuluk do akurusar kadu we arlingamum do la tuma phan pen ap check ron ji la so check ke ron ke adim mang ke tara langsu adap por phai ke ba prang kurusar tum an sita me nang le lap nang ji apen la so aku program long nang chetong do na kurusar kuru kola pen cheng lokchar he pi tum an sita pinding sumpok choklim nang ji apen horbong bang chewan nang ne nono boy bang horbong bang pupelo la si kadu we phan ni li nang litum channel pen tong sekot kadu we long le repet le pet that high office teman litum local MEC tum pena ni tum alang litum list nang chipi do hala sol list bang alang litum han pidet pola soteng salang litum homostity na constituency tin long sita melong tum chekhan po la si ena ba bang ke tong sekot pen pusita me government akam pot pini pasigaret tongret pu bang do ko la si joy ki tum anawang ke nang dun lap si akimi pini apu so that ba hem pini se karkli ke do adam sar ke do la hai bang chini ne delo seta pu pok ok pran mi sen do an bang ke pinawarni la check abang ke ceremonial distribution di dakabang Chief Minister ke kadu we phan ron kang por de sita chuke dam tang son si check abang ke nilitu maron barim office ong sido po la pen puthot nang litum constituency tin long sita mela prabjin pen arni sini niang bong nilitum nang pali erpo la si nang litum hanang chuning ri la hanlo pindeng sumpert kurusar tum ponon char hepi tumon to an sita me arlingamung to an pa chok lim pen se wang nai pusin nili nang litum channel pen pachini tum Chief Minister kachi chaka tengke achikluyon wang to nai ma ningkan wang sinai ma posi chu het ke wang hut chekeron hut adat kene ni hang rong ke the pas mai la long kachi chaka setame la bang ke no bang ke alang lipu bang ke election judet posi kipu election judet government wang dera PCP posi kipu pot la ke Chief Minister si alang chichini po la so hormu ko an ahok na hok ma la pen pi po bang ke seta nilitum Karbi aron bare mar muching ru mai headquarter mate central paso office pen committee pen nitum rat pan pachini kang tung bang ke laso bang jong si Chief Minister election hai det pen BJP government do kok pen polo talang li PV ki la bang ni lichini
ache aron barim tum 80% do 80% of voters pan alangli pu side bikok bang claim klelani tum ninget hedo la pen ako nilihin pen ar karbi aron barim armu chingru mai pen nil tum kachisi ke bangke la bangke jong si chief minister du pipon pu pivek pu pulote la bangke nilitum interview hang sin la bangke guru sar punon char hepi punon sekakli guru sar tum do an putha jat pusita ala dui jang tum han sita ni tum interview hang je along nil tum la so interview bi form nang chi yok dun an phan ke la so ting pulote la bangke arong tim sita me sa kokelo amen do et pola penang para sita me kalili ka lang chekrong thap chekrong pru tung la non poisa na chudeng don poisa arnama men pen la son nang choyok don thap bang la bang hinopik chokche binong la ke nilipuji la bang ke la sita me non uthot bang ke la suke pachok thui bang ni tum interview hang ben si aso form bang ni tum pg la pen deng karno